Sumila ronghang pia phan Prakash Borthakur tum poso so chelang sia kireng mat mekai chok. Tumon the pike wanga jok don plikep so sia hem kana hokdun. Tharmid lang so habedira hemalong kikim PMAY hem non pu anta patang tesi pamurim sa. Kardom pini karbeng long life prime time birta long pen nili sami jirbon killing pi nonar jik tha birtang ton pen. Pir thelong monira tumla po an ka henu monir he jan pu akaching hon asapta theklong le detloma. Manu he manuhor babe pu Dr. Bhupen Hajirika kilun ponalam the kamatha vedet khangjang loma. Ajat leche thandam seta kacharli aphan ke dampen Sumila ronghang pia bangke apran tamnang binlo. Nagaon District Roha Police Station ang kangarlu kedam tang jang minipai inquiry hinierni Prakash Borthakur hemalong kacharli pen ke dodun Sumila ronghang pia phan Prakash Borthakur pen asopo Nayan Moni Borthakur tum poso so chelangsi Sumila ronghang pia phan kerosin dung pen akirengamat mekai choksi apran and deadlo. Bangso birta longsi adungarai ke dwara ratung thur paksi adai ke do Prakash Borthakur long chikom damlo. Lapenan parta Karbiang long pen APHLC MLA candidate Bikram Hanse pen Japonsi KSA pen danglok ke ongdung hamphanga songatun chelangsi Prakash Borthakur pen asupo Nayan Moni Borthakur puthak Roha Police Station along an lamhoi pidamsi poso sobang hinia phanta neping nang cheklo. Bangso puthak Klarda kalam the kachini Japan Sonapur pen nitura chonghangdo. Alang lilong pen Arju Pomsina. Yesterday one incident happened here. A 12-year minor girl named Sumila Ronghang has been brutally murdered by a person named he's a resident of this Roha place. I'm here at this place. Behind me there is a house. This is the house of the culprit who has killed that 12-year minor girl. She is very innocent. She has been living here for 5 years. But I don't know how this incident happened. How these two, the father and the son, has brutally murdered this little girl. So today all people around here is all gathered here to take justice from the authority, from the government, that very as soon as possible they should get justice, because you see how could a small girl, she is very innocent girl, how could she be brutally murdered? That is it's one number question. So we came here to see, to show all the people that you see that our girls are not safe here in Assam. You see in every all part of India what is going on about the girls, they are not safe. Aning ki pungaratum adai ki do hemalong chikom damlo. Bonta raikom sai khetum ke ton thiba jok rada tumaning ki pung chepaklang ponlo. Kachisong ponahut raikom sai khetum pen apran ke dam joy hemasor tumaphan ahok perakang sai pivek nangji. Laso puthak nitumaphan police atum nang karplung ke nitum ladak ron mai kang thur je phansi kewang ma pusi aning ki pungaratum ninje pon. ঠিক আছে, ইয়াত কালি কিবা কাৰণত মৰি গ'ল, তেখেতৰ লাশটো বেলেগক হেনওভাৰ কৰিব লাগিছিল নে আমাৰ ৰহা থানাই ৰহাত লৈ আহিব লাগিছিল? আপোনালোকে উত্তৰ দিয়কচোন। এই উত্তৰটো কোনে দিব? কওক, উত্তৰটো কোনে দিব? বেলেগত পঠাই দিছে। ইমানখিনি মানুহ ইয়াত কাৰ কাৰণে ৰখি আছিলে? Dai ke dovega bangku Prakash Borthakur pen asopo Nayan Moni Borthakur phan sodak pen insai nangji lapen pathi vek nangji pusi ke hang padopo. I don't know.
লাগিব কাৰণ বাপেকো বেলমান লেট কেছে তলে মতা মানুহ কৈছে আগতেও কোনোবা কৰা মানুহ তেনেকুৱা বদমাছ কৰিছে আচ্ছা আচ্ছা আগতে আগতেও তেনেকৈ মানে কৈছে মতা মানুহ কি মতা মানুহ কৈছে এই পালে দিন এক লোকৰ মুখত হেলি গ'ল কিন্তু যাতে দুখীক শাস্তি Apron ke dan jui kali tang sumila rong hang pia hema sora tu maphan adai ke do Prakash Borthakur hen pen lak kep an akira pinangji lapen adai ke do vega bang prophan sodaka kang sai pinangji pusi kes e amai phu Samson teron pen ningje pon la bang gelangli phan Ladakh ke do hem phu atum jasimet pet apran armudet puse kadok beta chethan holo la sojok si pini tum kar biru charli song tum samela dak wang pen nang humri dun lo la bendum nang humri pen nile tum dc aphan se tameni tum pinpur alo pikang lo la non la so apran ke nam nang ju bang aphan lak kep la bang so hem amali ga bang compensation pini puse tum tok dak pen la dc aphan pinpur alo pajir kang lo la pen la sojok pini dak kadok ave kar beng long pen ke bang kapre ka song tum samela chirap dun do la so long Assam long ke dua song tum sitame asu pendanglo tribal sangha la pente Tiwa Students Union AJYCP lapson dak thak se kapre ka song tum samini tum lona chirap dun pen pini labangso ki pho bang phi afan matela so family afan justice mate nyay ka pilong ye fan tum ka do chingrum pet pen sipi che song pilo la se pin labang Halapu Circle Officer SK Nat ke than pon tengke adungara ya tumpen ke than pon tengke apran ke dam jui ningkan krehinya osu pia phan kachene kahulu du usini je pon কৰিলোঁ ওচৰ ৰাইজে অভিযোগ কৰিছে যে ছোৱালীজনীৰ ওপৰত নিৰ্যাতন হৈছে এই সংক্ৰান্তত পুলিচে ইনভেষ্টিগেশ্যন চলাই আছে আৰু দুজন অভিযুক্তক অলৰেডি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু তেওঁলোকক আদালতত লৈ গৈছে পোষ্টমৰ্টেম ছোৱালীগৰাকী কৰা হৈছে ৰিপৰ্টটো আমি এতিয়াও পোৱা নাই আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী কাৰ্যপন্থা এই তেওঁলোকৰ পুলিচৰ অনুসন্ধানৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পেলাই লোৱা হ'ব ধন্যবাদ Ajat lematha damse tame karbia khai tum ningi siawe lapen karbia khai tum ke ningi siawe inghoya lingta chok punang kelang roba joksi lapu anta ke claim hailo halapune sopita moarni sike kethe kerenang manji pu apia potum aninga che thebangke ningche thenaksi nang mandetlo Osumar kapachar lijia men pen kengsang hem kachubi duna bang ington melo karbia raratum chini melo kengsang asotum aningar lualam Ni somar pathek nang jipo jokko anlo nang li somar adukang hoijila Sonapur pen nitura chronghang Karbi Anglong live West Karbi Anglong district Amring constituency ka parlo umkhirmi pen charchi mahawar men tumon charting ke banga jok don plikep so se ki dukelak arara tumahem kana hokduna West Karbi Anglong district Amring constituency ka parlo Jirikindeng police station angkang umkhirmi pen charchi mahawar long pini jami poni phaing khoira ke thomarni men tumon charting ke bang pen jok don plikep so se ki dukelak arara tumahem na hokduna lo pusi dirta long dun Bon sitame ahok et don ko an ahem loni kana hokdun lapen ko pipia hormuloni kana hokdun ke birta ke tok bom aporhut amke klarda ka birta longdun dila Tumon penajok kumane ahem ke asarnung oipon plang kumane ahem ke angton tumon japon khit pen chenglok penang ana hormu hortar kana hokdun dulu lapusona porhut Karbi lamarjan ka cheparjan durang bong nongnam ka chithang klub abangphi hewali teron ti hemta tumon japon railo Tumon penajok kisung ki phunang arara tumalong nonamat ke KAC pencheng lok prejam racharya song pen hamphanga song atumda kahumri damabela Titum arong akisung lake nelitum hem nuksan ulo lapen tin lapen jut office lapen solar kadugo weta hingolap lo lapen nelitum ason kaluksan dupik lo lase nalitum Karbi Anglong tim afan kachuningri lapen Nelitum umkhermi arong aratum afan koson ben manang tum prabjing pen nelitum fan ne ingin sutha lapen nanglang tha pus nelitum nelihin pen rong asar hui pen nalifan Karbi Anglong tim atum fan tuning rik lo Ladakh Karbi Anglong Thomas Council team atum fan kachuningri alam thegela pheno pangso
don thong kep ra suse labang so dak non tumon labang so tumon lang nu kever along ke phudu na tum phan pine akerap nang di tumpen pipon jipo pusi chuni dilo Jirikindeng pen Samsung itila pen Heroni pen Mohonteron Karbi Anglong Live. Karbi Anglong District Hinialong Rialong Kiduk Det Arara Tumapan Sorkar pen Kipipon PMAY Hemsu Ketangte Parjab Hamsi Ketek Ponlong Keong. Hemsu ki kim kapatangte birta kapaklang pajum puda pita KAC pen thangakang sai kavedera bangke manghuta memean pinlo. Lasonsi Hamren MEC constituency ka parlo tharmit langso dera ronga mekar habe dera hematu maphan kapanong pon PMAY hemso rongkhang development block kimponlo. Bangso jok habe dera tumpen hemihum anke sorkar penang pilo pusi ningkarong chipilo. Bonta ahem lang itha Karbi Anglong live kelang ararato. Ningkan plipleng dera pita ahema bangke patang pi pedetsi pamurim sangsi bikoklo. Labang so hemso ko puson pensi ketang te derlo. Kumalo aday kidu. BDO JE Gram Sewak matangte kontraktor lo kechokche. Kechokche vega bang kumalo ne bonta habe dera hema bangke nontu anta tangte dini. Lason si Karbi Anglong arlo PMAY hemso ketang te dopiklang. Lason thot si tharmit langso dera rong along sitami ahem ketang te nu jok parcha prekpen akaprek thangta thekpon long lederlo. Blog na TRP ke latan ning samse athema mo elitum theglong hulo la ka doga bita asimel ne mate halaki ki matum ne ke hoy hela ke elitum theglong hulo la lelang tang elitum theglong lo Lisa chiroi lo ang pare har lo antani usu pan se chit thek amane ra suni so hemani li phana nang chupat tang pa mini ni li chi dolong vek nei pon ne an chupat tang te pasbook an li chi rai long de paisa tan ne uchu lai long de par mar an ne ni chi oi lak pa an dum pare yanan bang an pat tang vek nang ku ba BJP long kachepa okdun veka bang phua phan jongsi lason kelang kapang kre pulote hawararat ko anning che thedoji lang puta chethan renti tong sikot pen sodaka hukum pi pen neli hem nang kikim nang petang pinang ji pusi habedera hen pen em mongo sing timung phan chuningri etum IM mane mor sing timung alangli phanta nili chuningri lo labang so alangli nang kipi lapen nang kerap ahormu lapen lang so hem nang petang ya phanta alangli phanta nili Hot chuningri parpek lo lapen nilitum labang so ahem kilong lake ningarong lo stamen non petang tedat lasi non la petang thujia phan alangli mor sing timung phantan nili chuningri parpek lo lapen alang ni ning che the ulo alangli tum along mate nili chepa okdun lapen kachirap kachitodu lapuson ang nili klem no lapen non api lapuson si niliphan lapuson a party ka prek lapen opposition ason si ni labang so hemsu passbook bang ke hoklo tang lo pomat passbook bang ke nang release dalo ni non ni release deng dalo masagang second ang ngi nga bima awe claim second ni release deng awe mola la so hem tang lo pa sia passbook ni phana tangka katu ka be ka ulai oh kado ang taun ulai thailo parge passbook thila na puma hadak bengalong aro phabain thangkang le lahan Lason silang damlo pulote PMAY hemso kikim ketang te phuthak tarlip nangji pusi hamphang asong pendang lok ke ongdum hemso ke longdun pen kapatang pi pedera hempho tumpen KAC kacharia tuma phanchuni riponlo bonta non pu anta inuda phanta sodaka kang sai thek ponlong lena lasibang so puthak KAC kacharia tumpen RDP ponra ketang te hemso do an patang pi ponosonte mesenji Hamren pen Daniel Inghi Karbi Anglong live Det piar lo corona vura krem kang dang thuplu bajok bangso vur pen kachba jok dunjia phanpura karbiaron barim karkhlia mai tiri petum pen patir pi ponsi diphu manja kachelenga towara dagalong inglong kiria than diphu than dhansri than la pen long ripi avur arnam ding ponsi jona singh teron rajen terang dhon singh rong hang la pen dhan singh teron atum karkhlia sai ding ponlo
Karbiaron barin karkli amai tiri petum jasemet pini di phupen manja kachileng to wara dagalong son plia than tiliar na mangdeng karkli ponang koklake non puthot det piarlo corona vur krem kangdang tu boban joksi hakko pen karbia khai tumke aninga pok ke dama ke so ke long sitame avur krem karkli ka phejo pensi phan mui chirai pon boban joksi non corona vur pen sitame kachapa jok dunjia phanpura break jam than tilia se arkli lo pusi kaka mai phu jona sing teron ningje pon tiat he dangalong non timon lang no do laso timon lang no bangke government atumi pu bangke coronavirus lasila so coronavirus bangke pini chot kali tuning kiceng benda dolo lasili tungo bangke laso nan leje non atimon ta aniwang news along tv long teme ki thi ke yang ekdom chipi pu ne chi jok ne son sinang man hasinil tunta mela dag bangke pini sarkar no ta pang dag lo social distance donangi sinil tum mat halo laso social distance hetu ta li tum kar bitung ke hop pir the kang tu kenta methang aprom puthi du ko hasila so prom puthi pe na bangke li tum ge haku hota me ron mai avura klem ta me ka li ka pheyu pe si jok bom ajan no hita me li tum ta ana malong arum si du aso na marum gi do bangke tum te sia song pu ji punang det pot karbiang long atokanu hime jangkri akli mang phat ke thek ki do ana tum ma ke thek ke do ana tum ta longku longnang ke do nilip ni hang ke do khaya tum antame itum ta anam pen ningri ninglak pen di do sonte awura temta nangrai ji munipo nangrai ni pinji puni tum pudam de seta anam pen ka chiki jakong ken monta kenang sot pusi nilutum pini bangke dipu karbiang long hempi long dipu pen ma jadak asame pilong si nilitum bangke pini laso haku bangke kona wur pusipo kita non nili tuma bangke karbia ama amen amunta acan ponang pusi longripi atumon langnu so longripi atumon langnu pu besi nili tumda daket thokonang pusi hini bang nili tum longripi atumon langnu bang thokono avur krempen kachapa jok ponjia phanpura diphu manja kachileng to waradak inglong kiria than diphu than dhansuriya than lapen long ripi avur karkli pon lake karbia khai tum det ki jok wanang je phanle karkli pon chot kali lake karbiang long long riar lo ke do ana khai tum phan anta pangrom pon rapet si arna marnia long hirjume hang pi pon rapet lo pusi karbia ron barin karkli amaya kongchun bang dhon sing terona hin penta nang pachini du Roshan Hanse report Karbiang long live Tangte pini prime time birta kelap on se kang tonik lo domi thak me kardong